که ثروت سنی شنو والله صعب بلا رازي بقدوكش ما فينانه زاف سردو سردو زمستانو وما تاخذها فر دوار حتى يوم خوان ما سرور مرانه وی لمن والله زاف سردو وسك آسن درقام بوكو هرتم تيبي زافو در قمز اورتای امنان بلا هوایی انقدر کیو هوا وشكا ما تراواني انا زانا شما وانسه باز من هوا وشکو ما هوا سردنو هوا سردو سنی شنو جوی والله با چقدر کی واج yani mazaf zeder emek dane fakat ma karşılık emek خود çrayz negene yani تبرع گوشت yani ondan sonra ما انتخابات ما perşina bilhaq yani سنی بنو yani توانی دو سنی بو مثلا امسر تو میشن چند اکرا گریتی نکا سنی نو Em şimdi ben tam çağraşım vereyim milyar şeseyre girevdi. Macev dane mayem dane en azından 6 aş mı sadece besliydi. Yani ta hesabı gel masrafiyen sermara 2 milyar hirse 4 milyon maliyetin ruşan vallahi belki bir mabrus ma fiyat net. Yani par dahi ma cebe khura zarar kert. Yani masrafı khura zarar kert. مثلا توازن چو وقت بروشی حتی آمنان تو بری Niyet ma hatta kurbanlığı ve kardeşin. Berk me eni o tuşk mi zaten az zarade. ما كوين از خشنا بعد ور سريم يعني انا ازدان هرقك مايم بجد 2 ساعات ني مايت يعني ما ورن هوايده اتتنا جو جو كفك ما كان تميان جو كبكش ما كان تيميان فالك زياست بلغ زاستو ما بلغ ني مروج دانجا و شان سرس بزي ما جو سمر دانجا كفك كنميان فقط يعني çık az demiş emek ne ben o. يعني كده شما تفانك فانج وارد شنو سمادك تبرا goşt yani o semadra ma etya maçça bekhabati bilhaq. جوري تو جرت شو بو مثلا Ya göreyim en azından goş teberani sadece mesela mavac destek budu çiftçi xo devlet tan en az yem ten ercan bu dahil ki en azından göre emek xo ki bire çi geno. Fakat semada goş tebere yani destek için ko ondan ma ve yani xabat zaten şuna çima ve pari yani yaklaşık az torona vac diye 30 milyar mace be xora zarar kert. بي حيوان شما ندود سوبينا يو كاركن يعني دبارا شما بي حيوانان چكستو Debar est ama debar ramani fakat göre verir yani rotişrane sadece مثلا فرنگي غوري خو فرنگی گوره گن- خورا مواج غلا گوره خورا جو گوره دوار خورا ایکتی مارامنه yani o ازدواجك مار بنا destek ben yani ya. Yani çünkü ard maye sana kira mira internet dane iyi kötü mal bes yani idare ken. باش خورا سر دوماني وازين توز زافتياد بتبشني وما زافتياد نيماني سوبينا يو چيك توازين واج ماري يعني ما حتى ما اشكن ترى ديرك گوشتري بكرماني اشكي دير قامت تو تواني فانكشين خانه yani zor ha maliş yani. تو مرحبا ما اشكن تو بشناسني والله از ادین بلان ای نامه می ادین بلان آیو از دیر قام رایا شمانه مسرو تشما سكن اشتنيني والله ما ساقدم ها اوراشمیش بن دودم باغ و باغچه و حیوان لغو زمستان وبوكو ما چی و نیره اوراشمیش بن والله آیو ايه دير قام سني فيرانو حياة والله سنی ده چه ده تا بینن سرد و زمستان سرد و والله دیر قام yani verir ma andık çiniko yani deve ma beja av çinya avaz dede çina herkes horizontaj montaj da yapıyor. شما حيوانان زيادة والله حيوانات آيك ببي آيك كان مردم كي ببي جنجي بي حيوانات قروي كني فقط سيما ما عنده بياشلي ما نش كان حيوان تني اشكن حيوانان ويك حيوان تو چينه أصل دير حم مانجي ما ده بيري حم مانجي أصله وجنيس خلاص صرف نيواش ولا كشيء دكتور ولا شيء ديار باكم وما شفا بدو الله راضي بصابه ولا هم خدوا لما geçim mu anı? Peki شما امنان سكني امنان چنا كني تياد مثلا غلا ملا جومو ما شونا رمنا از مصاف نشكن برامه ده ما ريو ديري والشيك ما رامني باري مصاد نفقه زمستاني ايوه دياربكر مندي يان تشي صوبنا يوجك بعد ويشنايش از برسن از جيريس ساري انت جملاش دوي كيف استوران ميبي
از گیری سرشا اوجا منده و اونا ما گیره معاملت یا مثلا اونا ایزنده معاملت دو معاملت دو اونا باش ما تو زاف سپاس کن سمدوک مامه زیارتی شماز ما زاف ممنونه ایشالله شماز ممنونه ولا ما زام ممنون لا ما سنی ممنون نیست arkadaş yumnani ma Çuması. arkadaş yumnani ma seni memnun ni qayb لا ولا اونا بمانن وشید خاطرش ما نکره چماسه ما شیر چوز جنیزی تنیا محب چایز بت شما والله جنی توانی باشه شو دياربكر لا ولا شو دياربكر شو دكتوري يعني جنی نیوشه سبایا یا انزنا شما هر تم کار گوره خود جنیان دانی کردش چرا شما اینا کن مثلا چی او کی زره کی مثلا چای ما یمک ممک جنی حضرنا نلا مثلا بنی ورجی اشیا کیک محمد و وکما عایشه نستاتیات مثلا عایشه واسط ها وارکنه تو مثلا یا واسط تزانی و همه کاران از کنا شیا ولگ بخود چینا یعنی گرزه کرده آرده اونا والله ور جنیان ما پیرن ما پیرونه کرد ول گرزه کردن ماشین پاله‌ای مادامین پاله‌ای مثلا جنیان زار زور زحمت نیست ما می پاله‌ای را ما خور درک بین راکوتن جنیان ایش زره کی کردن اونا خبتین یه مگمار حدرنا مارچ یعنی دقاتش ما خبت یاین نامک دقات ما خبتین یعنی ورج اونا به بعد هكذا شو ان شاء الله شما حقارت اینا نکردین این لما چی حقارت بکنن ما مثلا اول یبنان ما با 56 سرک ما اول یبنان ما زین حقارت یعنی ای باشو او وقت ما شما را نکاح خاطر وازن ما پرود شد الله راضی